Uya kubabenda kuyaga kenga. Uya kubabenda budichanana. Alukai mwetu tulokusomba. Midimu ya kubabenda ilichanana munawa wanywe. Alukai mwetu tulokusomba we. Lekelai kumwangala munemu. Nenu bambulu banga bamba wengimba. Baila kukamina bayaga kenge. Midimu ya kukamina ilichanana. Kadi alukai mwetu tulokusomba. Mudimu mwipa wadi nzala byabaga. Mbuamu ya kubeketeyo. Mema kusanga na nsevu yende inaya. Mema nisevu wetu nijaja bishe. Kinzevu kungambila neti jaja kamuchanga. Kamuchanga majeitwa kupudi maje. Mumone kwama ni hari uye muditunga ya bantu. Udulonga mwakulu wabu. Umanya sombeli wabu. Umanya ndili wabu. Umanya kulala kwabu. Kibolkai parole udwamani. Mvuamu ye kubaketa. Mema kusanga na nsevu inaya. Babu mbadu ya ngabisha na hanti. Talibumbula. Wewe kadu wakulaga bidine nyamani. Kadi malu abu ibadi bamba musu mwenye. Eyo twasakidila kuji baluba. Baluba bons bamukasai. Kananga mbujimai. Lusambu. Le lutujimu benampiana bakwambiye. Ngela kuma mumukwa wabu mamu kaseka. Mwela twasakidila mamu Claudine kaseka. Tumwela twasakidila. Bwalo uvuhenda mubantu bavuba bandu mbamanyifika ku mbakwambiye. Tumanya mujikwetu kuya. Lelo njikwa mfumu wabakwambiye. Kaji ngafiki mfumu kena goguto. Muya kubujimi. Ngami chembo wakwalukila nanguto. Chini mulila ncha kumanya mianda ya kwetu. Mpeta kubakulumpa bako wabu tuyigila nabo. Ngaye chanu bimanyi bajitonga. Tubanga ni ngani mfumu wetu hao. Wetu hao. Tatu wetu hao. Wetu hao. Mwabiyo mema njimulo bwani. Nungambila ku mianda ya kwetu, mianda ya kale. Depuis 1960 tuliba souffrir na ngugo etuko kujimina netu yako kwetu kwa kujiminyito. Bakwambiye mbafuma kwehi. Iyo twasakidila mwanetu kulukongo nchakumpale ngandele twasakidila badifika dina bafika mu village wetu wa Benampiana bakwambia bwa kuloko tumwana anko ndimo manye bimpani muno mu bakwambia village wa bakwambia mbia atutumutela nyuma yindi mumvani ki mai mwikina fuka mukela. Ki mai mwina fuka mukela. Ndimaini tetu baso kwambani tubanga bwa kubala bana bampiana nyuma yindi mbiye ki mwana abuto wampiana. Kati kuchibanga dilo kuvumbiye mukulumba. Budi babigile mbiye mpiabishi. Yeya mwana wa kabamba matota. Ndimaini bimpani bavubalela babidi ni sumpi chibanga banga. Ngo pomuvu mbikondo byakala bavula muvu bakerie bako abo ba pesher mulwendo lwabo bavuncha baku kwenda kwenza milimu yabo ya peshi ibiko abo kudibadi mujuweka yeye kuya kufika bakufika kudikwata chipapo cha bulaba. Tambani mweze enda muvoni ba kerie chugondo achidibe visana muntu nirikanda urinika pasega kwa ravager kumushila butere. Alors yeye mwana kukanye tere kavuncha baku shala ngayenda to vugeni bini abangu soka bana babu ki bana babu kukungila ndimayimbi mpani tetu basukuya tudini mbiya tudini mwala tudini mkwa chabila tudini ndarampichi. Alors bana ba mbiya
bana ba mpiana plutôt bana ba mpiana moni mpiana henda mwambia mpiabishi mbiye mpiabishi henda mwana wakabamba matota ki maifu kya mugela kabamba matota au funze muni mugai ovo chasser et puis chilembi yegi mwenza bonkambo wenu ani kinkambo mwine maifu ya mugela ye nkambo yetu tetu tini bakwa nsumpi udana nkambo yetu tetu kumpala kwa tetu kutungunuka wiba kutwela kukasala kaba kwambiyanyi kwambia tuditumu samu na twamani mukwambie kama na ngandu shabanza kabinga mwadi ubingila chitoka toko ubinga ninsega mwabi nkabamba mwena nkulu ibanda ihweka nilubilanji chibanga banga mukwansumpi omumpu tumwampia bjambia kimuhemba mwana akabundi wansenga iyo twasagira chiri mukulu mpa wenda uvuluka twela bonsa batulonda mubula babujima tunela myoyi tunilomba nbwani kanu tuhumoyi tukwachayi koku mwana bwa kufika mwabeo bibi tulomba malu abonyi katu tunu homoyi baya yanyi ba mankashi ba chiviela ba bukwenda nela moyi mukulumpa tutungunukako mwenu mwambiyemu tatukai inujinai bulaba bwenu mbwimpa bwachini iyo ndi mumanyini bulaba bwetu bulaba bwala bala alors ngomo ku village udini bulaba bwala bala mututubiri bene muganda terre vaste anko chikenze chani tudini malaba adi mwakala futa me kubya kudya kubi kunyibo byonso bidia ni chabakala ni production me chidi chitachia bantu chidi moyen ao mudi mwakala mutu di twambani parmango wa ma tracteur agricole idi mwa ku servir bantu bwa kudima madimi amala bala et puis ngantité du recevoir bantu bahita bunyi soit yini de délégation wa bantu bre bafumatini ku ngandanjik badima kabiriana mwanti dans les mêmes entités mo badima mom baheta bimp mais chichi enza lutatu ndwani tudine lutatu ha malwa fond idimo kutombulisha par après mai tu a fréquenté ku Kasabula ntanta mula mpumbu wa Kasabula kumikalu yetu ya mpumbu wa Kasabula alors bienzani kanta antakale nangu kilo tatulunena luturi bagana nalo na tambo tashe bantu lo mai et puis ni kuhangela kwa bantu possibilité idi mushindo abobu kwenza madimi manena ni mala bala tula sanjuna tuninzembo merci wabunyi nzembo katini mwakwanyi kwamba walibwa nzembo to bumudi nzembo ana bulongo di bwa gouvernement kadi bwa tulasa katwena ni tulasa mwantite uto mentere mwala bala kadi katwena tulasa to bana bariba fréquenter kuba kwa chabila bakalonga école primaire je crois à 4 km ndieu bana baya à 5 km mwandanjika 6 km jusqu'à l'institut kolai bakalonga muntatu alors kakwena ni malo atulasa kaye tulasa katwena munemuto centre de santé katwena nenda to bitaje l'hôpital lo mabwa soins médicaux tout fréquenté dibidi magana shima mu halulelu alors tout monde nta tumita bun bilombe ko kala moyen de transport bo mu de cagement rapide bo afika mo abri soins médicaux appropriés bo ani ba mu traiter facilement que lo tatulnen lo tout tambo ko subir pinya tu mwana ye musa mabutu kuno munyisha michetu ya bankambus en tout cas tu fréquenter ntanta milai kuma centre de santé tufuni centre de santé di talala muto ashila munemwe mukadi mba mumbusha par jalousie katwene bamaini par gele moyemba fikudi umbusha centre ato baka muto mo entité mu kwa mo agglomération batambile niyo tu souhaiter mi abidi agglomération abondante alors mais muto kuvumwasa chinto achi musonja kumwana lutatu luvantu basubiralo kaji ntumona kwetu miko wa misango
bamona mukaji wa tutu ani mukaji wa mwakunyi mwenza bompika to achi msombelo wachi nyanka tutu chikondo nyime ibuhika chikondo chiva bakaji baba bigini mbahika mpachivo baba sumbisha tone muchisalo bakaji baba sumbisha muchisalo bisalo biedi kwetu kune konsi bidi basumbisha mbujebi mbivo basumbisha bantu bakaji kusumbisha ni bantu baluma chikondo cha esclavagisme en commerce triangulaire ni bantu baluma bavona basumbishebu nungucho chikondo achi muntu mwa kusela mukaji umuhete ni mukaji ya mubi umbuye nenda muchisalo kamuhana henda kayimu alusha kwa buto kimuvo bienzaka nangu lelu mukaji hatu di basela mukaji mbwate tukutanta kimbwani mweme musela mukaji mwane yetu ikale muhimu mwana mukaji abumpika bwaulo umututa nashu mwenzi ya bintu bilika bibi kumbana to mukaji enda mulungenyi wamani mukaji ya mwane yetu udini bwalu bwa kumulomba maya yekowa uli mwa kumuheshi bilambe ye kumusampulwila uli umulomba nshima ye kumuheshi kichi tuli bamanyini kichiri koko kati kimbwani ikala mumumona bumpika kulo kumbelo wako kumuasa bilumbu bilika bibi kumbananji kumututa chana na to mukulumpa tuambilako hajulela mwane bwa balum batu benza chini miki ya kai mishimikai tubenza bwani mwana hajukola ikala tumatuma ni makanda munzubu byonsu yo twasigidila mwane to badingere lukongulimpa ndimayini hatu tulela bafila mwana wa baluma balela mwana wa baluma ndimayini chintu cha kumpala tutwantu babidila ku bwalubwani moku wa mwana kautu kaumachi di habu muntu bwenda to moku nchi moku mofu weto ka dibri kariba utuka ka utukidi habana baluma to fo tukila kuluseka umachila kuluseka bwa mwana wa baluma ikala no tumatuma ikala ndikanda bwa kiwe kukala muteka meneni ndini mwana muluma walele malaba na salwenda lubanza bwa kumona mshindo yeye ku tanchishenda kimushinga munene wa mwana wa baluma inyuma wala baluma wa koji mujikola jenda kayibukola uto kutumichani kutubingani michiri koko dibari bari mwaku mwana hikala bwani kudi mwakala ni tukiki bari benza ceremony idi koko yaba huhula muntu kuhingulukana muvu ya mwanangu bamubazula bienze kana ceremony ya bamubazula muvu ba benza mwana sumwana shamamu hadi wo shamwana bebe wa bali mamai udi mo shamayi mwela mulu benza hai ye wa bali mambani bayabaka cyane ngumusamu na bwani mwabila ye kala no tumatuma bwani kuyaye ye kwekala no kutoka ye wabaka shiri umoela mulu muhahula bwani kikadini mikenga to bwa ai mwana mwa kwekala ye mwana ni mwana abaluma mwele di bwa kumusela kamunyemi to bayikila nenda bwa musela mwamini bayabaka baya mukacha abalumyana kai bitu bifikani muntu ajufika mubiji mukampanda utiketa kaga jibukola wa munzu buto na twetu bakabinda bakolaba tufika jiba kampanda kuiga jibukola wa munzu buto michika ijibo kuja binga bijibo kwenza bwani alukila ni bukola bwenda nanga na shitetu baba choka wenza muju choka chini ndimayini mushindo udi mwele lukongori mwebeje bimba ndimayini achichika twenza ni tu twameni fatika wa mobidi selon âge de vieillesse muntu kadi wendo ya kudishindama di badi mwene novuyo mwena kubamao ufika kudi bamao bidi bishilangana ni mwene novuyo nenda kumpala di badi uvuma kukushala ujimudi kutuku ye mudi heta makanda dikwari tuku kayudi heta makanda to nangu di badi turi twenza renforcement mu traditionnel tukeba michi ya londo lo bakaku bwa kumona mshindo ko active tato abani kala no debu bani kala koko nyo mujigwetu kunwe michi kai itujiba ko nani michi idi koko kali mshindo ko ye peleto ko ni mena mshindo ko itele di bedi ngolo mbo bakala nai
michi dani ko kwa mushindu di wamba wao michi di koko idi yamba imwitu idi sanyi mo mwitu idi yamba bwa kukeba makanda abatawo anyi kumbusha dinanga kulembelele dia muntu mulumo nango machishelo kasulukas dikolesha dia spiritus maid ko ikolesha bidiko ko to hatu agoji stufutu ja miswani bija tambem to bidenu ko tumanyi tukumutufuko ko mam mishemba ye binganye bivano ko kadi tudini michi special idi ko kubwa traitement lourd même ni mwende le bintu bions mi ko amene to sala nungu nyimao muni udi mwana no butabutema butabutema tatu roshi malang mukol roshi malo kwetu ntumunanga yani ndonga mwikala nungu kato ntuenza ndonga mu ya fachaka to anyamangala to zala bakanda to zala baserie mti. Il faut aller 2 fois et pas la biso quand on parle en chiluba il faut tout ces caca tout ces kakoko bo abantu bafuluka kwetu miki ya kwetu muko muntu jamana ndonga muyeba we utoela mabile la moto un peu de comique non tout enza bintu bo kufuluka kwetu mutu twakula kwetu mutu twakula kwetu muntu muko abodika imuluba to kakobyumva to miki umwimpa wonse uriano usana ni kaseku ko ka ngabwela mo anya animation kampanda wanyubwele mo banyi nimeko kimuntu bemo kusangulo chako bantu bere baheto koko jikanga mana kabiti eyo twasakijila kuti bonso botulonda mu Cameroun, Ghana, Togo, Côte d'Ivoire, nuji babuni gaji babatoela menji bakesi vuluka ikwenu kwetu kakujimini mema chola wenu kaibula kaibunena kaibukesa kaji menji bumujilu ngavuluki kwetu kuja na shanshimani ntukunyi kuja kubimena kuja uwe mweta nshimani kamulembo ka luta kela tungombo udimwa kule nshimani basi kinjilu wetu tetu selon kutima ndilu wetu tetu wakati nwa kushentule ndilu ya kubatoka to nujebishe mulembo wetu wa luta mulamba ni binshidimba mwele mingombo anyi muhandile ko bihesese byanjilo kabika bye bitegesha to kibidi byambulishe bikolo njingami nikibidi mulembo mwele binshidimba maya mugela tutubikini binshidimba adi ambulishe bikolo mu chifumu wetu hamoto wa employer kudi shot binshidimba mbimpa kutamba shot mbimpa kutamba shot wal binshidimba tutubiela kabidi mukalejiba bigila kalejaru ni kachidibil chimpwende nanku mulembo abimuma abimuma chimvuku tungwa mabeji malumi mpa ben tela gibi sukumoi na sha Gustave Kalonge wetu kimujimoyos wewe jana bo kulonda kadi bo kujabone bo lubukola jabone twele la meje tombulushayi bo tudibashikila na shimono nenu jila mashika tujila luya nanko ngela bantu bons moyo batulonda hajujisha kulonda ndonga mwetu mina heba bakwabu tumina bakwabu ambile londa imalwa kwetu kukasai mufate mambo yetu ya kukasai shitu bakasai tufanye je ni identite yetu biso toza bakasai to baluba me baluba ya te ya boye. Merci et pas ma vraie chérie, merci à toutes les jolies filles de Mbujimaï, toutes les jolies nanas de Mbujimaï, je vous aime. Toi qui n'as jamais été en Mbujimaï, viens voir chez nous. Tu veux savoir comment ça se passe chez nous? Alors, écris-moi, le voici, c'est déjà affiché. Écris-moi et on va parler.
fundilano mumelo wetu diba affiché Maître Simon Mbouyi, Maître Sansper Lumbala mu Canada, tukwela mioi bonso badi mu France. Katu tuno moi na cha Mama Del Yombo, Mama Del Yombo moyo abuleji na cha Mama Pauline Mujinga, Mama ni Mwanza Bitota na cha Véronique Mwanza, Mama Véronique Mwanza, Papa Didier tukwela to asakijila ba ma bonso batu bananga bako akabatu baso mbatela to banjinte laba mbatu bananga kala mbatela ko tunela to asakijila tuvulelu mwampiana bakwambia benampiana bonso vuluga ikwenu nasha $1 vuluga yenda chola bawali makuta chene ngenda bundumba to makuta nyingenza ku mujimu mumweneka bintu binyingenze bi mema mbienza mu France moni financement diko ya buni chinto echi projet ki mambani ya majimi yana to echi ka bi projet to asakidila John Miller tukwela moi na nko nkeba ko baba mu ampianemu nkeba ko baba mu ampianemu ngalukira kunenda kumbushi mai tutantisha kujiko ngiba mutongolomba kadi uri mwamba bibi yanyi yambele kwetu ni mwamba bibi ni mwenda mwambele tetu tutusanga churi wakula bwalusi mamiyenu mbimpo kwa shinta kachanga kicha mushinga tushi yako ni lusumwinu lwakala lusumwinu bambila kwetu ni pete patu akashila di pete patu akashila di twasakidila eivu ndonga mu ya kwetu kukasai ndonga mu ya ba villageois bambikila mema ni chola wenza ndonga mu ya ba villageois depuis 1960 te tuli ba souffrir na ngugo etuko kujimina netu yako kwetu ka kujiminyito wetu jina jani Frank Chola ndi mufua tudi wakalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku ndi muditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasai ndi mwenza tudi ombetu mutuipa chiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu pakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tudiombetu ndwa kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhwa moi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine dikumini chitanu mubito pa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi momu bwabi apalukama makumi chitemani mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongu bonsu kubulanda bwa byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongu kibwalukai bena Kasai mbamwangala mundonga muyetu tuditwakula bwakutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mukasai mutoke Kasai kakudibitala bijanza kusama katofaketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika jilu ya kwetu byakuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kudibela chiluba cha bankambwa malongesha mumanai mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idienzeka kwetu Frank Chola wetu ntudiomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwatisha dienu Frank Chola wetu ntudiomba tuditukumwila mu Kasai Oriental bonsu famu bwakuzanjika kwetu kakujimini mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu